Jeste ljudi, ovdje Gaming TV Serbia na High School serveru. Ovdje smo sa Johnnyjem, Dragom Herojem i Bahavom. Dođem vam Bahavom. Evo ga tu i Dan, tu je i Jela i Bahava. Znači, ovdje imamo Ljubljanca, ovdje mi je F-Home. Ovo je moja kuća, sada smo je izgradili. Nemojte da postaviš. Da, znači ovdje ja živim sa Dragom Herojem, imamo member stvari. Kako to? Jer sam igrao 5 sati prije nego što sam krenuo da snimam. Ok, znači, kako sam sad to igrao sam 5 sati, dobio sam member i onda upišete kit member. Ok, na početku imate kit tools i kit dnevni za početnike. Šta stavljaš unutra? Ne znam. 10 dan, evo ga Don, evo, to je i on, John. Ne ruši! Dragon, jer ti treba pomoć. Ne treba mu. Evo ga Bahav, on je dao drop party dijamante na Warp Divini. Stvarno? Daš mi kaktuse? Zadruži ih. Da, znači, ovo je High School server, vrlo je dobar, znači evo ga, Ovner je video gamer, šta sam sad htjela reći, da, znači, video gamer je jedan čovjek, mislim nije čovjek, valjda teenager, nemam pojma, Divini video gamer, koji je napravio server i bio je, znači na početku je bio, kad sam ja ušao, bio je vrlo dobar. I onda kad sam ponovo ušao, bio je predobar. I sada evo ga najbolji server. Znači, sad ću vam pokazati spawn. Bahab, ne trudi se. Ok, evo ga spawn, znači vrlo dobro, evo ga kit tools. Evo ga network. Da, kako zaraditi pare? Znači, evo kit tools vam daje po 3000. Kit dnevni vam daje 10.000. Znači, vi ne pišete pare, samo vam kažem. Kit member 20.000. Ali ne znam kako... Ne znam što daje drugi kitovi. Ok, znači... Evo šta ćemo raditi. U ovoj epizodi ćemo premještati stvari iz mog home-a u naš F-home. Ok, znači idemo. Ovaj home napravio sam ga sa drugom. Znači ništa nećemo dirati, samo moje stvari. Ovo mi za pljačkanje, ovaj kit member, ali nije samo to. To je ono što sam vam pokazao. Vidite što prihvatam ovo mi. Sa njim i RK jednim gamerom. Ok, znači. Da premestim sve ove stvari. Home. Imamo F-home. I vidite što pišem kao jednom po epizodi, ali eto. Idemo u našu kuću, znači evo ga ovdje netherwart, imamo ovdje. Da, imamo od ovoj srušiti jednom, naprimjer ovako i sve se to sruši, ali na nekim projektima baš i neće. Ne klikam jabuka. Ne mogu da ipak. Ok, znači, 2 kreta za mene i hero, kako više. Nemam pojma. Izvinim što ti se ne sjećam imena, ali eto, prosto sam zagovorio. Ok, imamo
napraviti još sajnova i imamo ih. Evo stavljati stvari. Ok, znači ove nisu sve stvari, jer tako? Da, nisu sve stvari. Moramo još dosta doraditi. Reću ti kasnije. A znam da nećeš ovdje. Eto. Znači kada stignemo do 20 ili 15 subscribera imat ćemo live stream. Znači da. Evo na back. I to su naše stvari. Izvinite, prehlađena sam. Ok, znači to su naše sve stvari. Ovo mi je za Patreone. To i to. Ovo je zadnji čas. Ovako. Ovo ćemo staviti. Ovako, sve ovo da izudimo. Trebaš tu. Mislim, ne, i ti mi trebaš. Vratite se unutra. Eto ga. Ništa ne trebate, ne trebate vi. Ti mi trebaš. Ništa ne treba. I ti mi ne trebaš. I ti. Tako. Da što moći ili... Nije, okej. Znači, sad moramo sve ove stvari ovdje razvrstati ovdje. Evo. Ti mi tu trebaš i uzet ćemo sve lagano i polako. Sad, odlično. Ovdje moramo sada sve uzeti ovako i ovo je rasporediti po armor style. Najbolje kako armor style su oni. Ovako je. Ovako će nastaviti. Dva armora, dobro. Onda sam dao drugo tako da. Ink prvo djelovati. Ovako. A jabuke nećemo tu stavljati. Tako. To mi sve jabuke. Da, onako ćemo uzeti još, tako da. Dajem sakra nož. I nešto više imamo ovdje. Ovdje imamo stvari, odlično. Imam obične stvari, tako da to je cool. Meni ne trebaju baš enchantovane stvari za PvP. Uzmem obične često, ali nemam irona, tako da. I više nemam ništa. To je ovo. Evo. Ovdje moramo se ovako lepo da razvrstamo. I još nam fali ovaj chest plate. Odlično. To nema veze. Ovako. I taman. Ovdje ćemo staviti rana.
Evo nas, kao što vidite, dobio sam 3000